Pemirsa program Work from Bali, sani sampun kesobiahang keabdiang sida nangiang ekonomi Bali melarapan pengelimbakan pariwisata sani kawan sangkaning pandemi COVID-19. Program ini ucap keabdiang pisan memargi becek tur penyarengan saking pemerintah pusat. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Ipustu Astawa mausang pariwisata Bali teos keanggen genah ngaruruh pengupa jiwa oleh akeh angge taler kejantenang dehat mawasana ring baga ekonomi nasional sekadi pengerah wisatawan antuk ngasilang devisa negara puni kemawinan patut Bali milihang uratian pini becik ring pemargin puniki. Tetujuan program WFB punika manut Astawa inggih punika antuk nagingin akomodasi pariwisata turmaning ngelimbakang pikolehan produk pertanian yadin UMKM rumasuk anggen ngician selah malih majeng pemikarya dan matutang indek mengkudang-kudang pengupaya sampun ngawit kelaksanaan sejoning nyobiahang program WFB punika minekadi roadshow ring lembaga kementerian BUMN ngantos swasta ring Jakarta miwah ngawadarang piranti marupa player antuk makarya saking Bali paiketan daneng ngelemang wisatawan domestik mandorauh ke Bali tios ngelaksanayang roadshow ke lembaga ring pusat anut sekadi pewarah saking Menko Maritim miwah Marfas. Ring pembagian roadshow sanes sampun kemargiang punika Astawa mausang makatah lembaga kekantengang yang robecik tur sayaga nyokong program WFB duaning nampenen pikobat indek anggaran nanging lembaga inucap pacang nabdabin malih anggaran anggen nyokong program WFB punika. Beses Bali nguning